Lingasitshela ukuthi le inkinga elilayo lamapholisa kuyini? I-problem engilayo ngamapholisa mina ekuxabaneni kwami labantwana laba. Mina ngangithi ngingaya report eyami imbono babengayilaleli kodwa eyalabana abantwana bona bakwanisa ukuthi babalalele babazwisise. Sorry. Can we have a build up? Mhla ka 26 October 2019 ngaxabana lo Phoshiya. Xabane lo Phoshiya zalwa thesilwile khonapho bona babe nguthu mina ngangiyi1. So mina lami ngasenzama ukuthi ngizidefend ngoba bona basebejikana isibhakera. Saya emapholiseni. Sithe sifika emapholiseni bangani indaba leyana bayizwisisa kuyimi engikhulumayo kodwa at the end of the day batshintsha istory sabe sesitshintshile saba kubani kuPhoshiya kwangani mina imesenginjani esengirong phezulu kokuthi bona yiba babebhodile bandlanda lapha endlini bathe benze njalo ngaya esibhedlela ngithe ngihambe esibhedlela babe besenza bembiza ekumbizeni kwabo abazange bambize ngendlela eright bambiza ngendlela leyani yokungiharasa ukuthi bona kukhona abasebekuzwile ayithi yabona so ngafayinda ngithe ngifayindile ngaphuma ngabuya lapha kwaqala kutsha endabeni yokutsha umntwana ole 8 years ethunyiwe kwabuya umama weresident la uthe buyile umama weresident kwakuyisikhathi sona ezintambama wababiza wabakhuza ukuthi ekuchayeni umntwana lapho vela singeke sinjani sizwisisane kungcono indaba le ngithini ngibisele ngapi emapholiseni ngoba like la kuzwa futhi ku council alizange lithanda ukuthi lilalele. So indaba le isithe silokho simile kumele ukuthi siye emapholiseni thina bona babe bethatha imoti kombi babe begijima besiye emapholiseni kulungururu wabo le kombi eyayipaka la. So bathe befika ngale bafika bathi mina mbathethisile. Ngabuya lapha mina ngithe befika lapha amapholisa bafika kungama past 9 ebusuku ngandlezi la ubulala so basifika banokha la bathi sicela ukubona uChristine ngaphuma mina ngithe lokho ngisaphuma ngisabhabhula umntwana umpholisa wabe sithi sicela usiphangisela sihambe ngesikhathi sakho wachinga uthe chingile umpholisa lwana ngandithwela umntwana ngayehluleka ukugada imota ngibhabhule ubani umntwana ngaze ngayenza ukufuqwa ngomunye umpholisa ukuthi ngize ngikwanisa ukuthi ngiqanise emoteni. Sithe sifika ngale eWestcom abazaya bathanda ukunilalela mina ukuthi istory sami sihambe njani. So ngathi ngiyalandisa ngathi yena umama lo stubborn ebofunda ukukhuza umntana kuthethisa abantu abadala kulaye. So kangene phakathi ngizambona ekuseni ngalala lo mntwana ole 1 year 6 months phakathi eStocksini. Ngavuka the following day ngeFriday sakhuzwa ku room 22. Sithe sikhuziwe ku room 22 kuyehlula ukuthi beyilalele indaba leyana amankazana lawo sabiselwa back ku council. Sithe sibiselwe back ku council uCouncilor wabakhuza wathi likhumbula ukuthi ngilikhuzile ngilikhuzile ndikhuzela ngokuthi sengene endlini yangini 6 times liyaxabana lina lodwa lingabantwana bomntwana phandle selidale futhi omunye umsindo lidala umsindo ngomuntu ongasosayizini liudala njalo umsindo lo kunjalo bekungayisikho ukuthi beliku ephathini belisemfeni omunye umuntu efuthelwa ekhala ngomntana akhe lina lidala izindaba anti yabo. So uthe sokunjalo kwakhuzwa kwaphana sokukhuziwe saphinda futhi mhla ka 5 November sakusibande emfeni kubhubha usibanda phezulu la makhelwane sithe sisemfeni nangampheka sesigezisa abantu sebebuyile emfeni ubaba laye wayekhona sengisithi ngilokho engiphathi kwabantu ngizosokuthanya dingwa phandle ngiyadingwa ubaba uyakudinga phandle sengehla phandle walwachinga ngicela uhambe ebantwaneni ngathi suqedile ukwenza umntwana uchayiwe ngalo uyakhala ngithola ukhulu uyamkhuza next door hayi mntwana thula usukhale kakhulu ngoba wayesephuma imthambo sibili uthe sephuma imthambo laphane lokho ekhala kwapha mina ngabe ngibuya ngani lama pen is la endlini afika ngamnathisa ama pen is ngamchiyelele esofeni lapho okulele khona usisi ngaphuma ngaku resident
Mrs Sibanda uNaporo. Nje ngifika khona le ngafika ngalandisela ugogo uthe senze njalo badingakala amankazana lawo ubaba wababona wababuza kanti wayilicha umntwana bayala ukuthi bamchayile bagijima futhi babuyela emapholiseni bathe bebuyelile ngale emapholiseni amapholisa ayekhona bafika bathi bafuna umntwana sahamba lo mntwana sesilosisi lo resident lo mama ka nokuthaba omunye wabo sithe sifika khona ngale bathi umntwana kavula idokhethi bambuza umntwana wazikhulumela konke ukuthi kwahamba njani kwabanjani tese siphambili babe bebuya umpholisa yena lo moyo yena lo sempholisa wafika wathi hayi indaba le yahlupha umama lo le problem lo mntanakhe into ekhona lapha kungangcono befinde bonke kwazothi omunye umpholisa mbonani kuthiwa nguManengi Mr Manengi wayala wathi awusozutsho njalo ukuthi befinde bonke ngoba sesibone ngani sokuthi too much osisi laba kulokho bebuya la indaba lokho iphelela kumama lo kanti ke umama lo la uyabefuthelwa ngokuchayela umntwana la ngokuhlukuluzwa kwakhe so uthe setsho njalo umpholisa lona kwathiwa bona kabafayinde wafayinde usisilwana sabuya tese sibuyile mhla ka2 November uphoshiwe nangavuka lapha ekuseni umama uMachabalala wayengimfonele ethe kulama ama lawyers abuyayo azothathisa umntwana abantwana ama birth certificate so mina ngavuka ngathanyela phandle kuphela maye kule tape evuzayo eVrandi ivuza itape liyana ipheli yayisigcwele amanzi igcwele amanzi asesithi ngcono ngithatha amanzi lana ngechithe engadini nxa ngichithe engadini yena unext door uqondane le fence yami isihlahla selemon mina ngingapha kwesihlahla sami sepinches ngafika ngachitha amanzi la ngithe ngichitha amanzi lana ngachibilika ngabuya eVrandini ngithe sengiseVrandini wayelo mntwana wa next door mina lami ngilalokho kwami lo wayesephumile wayesikole ngapho ngumuzwe sithi lobu yibuthakathi lobu nanzaye ngikuthathe serious ukuthi kumbeni engabe sichokini kumbe komunye umuntu nangangena endlini ngithe ngingena endlini ngadobha isibrush engangisichiyela lo mthanyelo ngakubeka ekitchen azaye ngithanda ukugeza okuya ngaphi ngabe ngiphuma nsiye evula indlela ngachona khona evula indlela ngithe ngingena lapha ngama4 ngikhulula la umakhelwane ngitshela ukuthi amapholisa afikile bathe bayakudinga uthuthela umuntu ngamanzi mina ngathi nini wathi lami yikho embabuze khona ukuthi isikhathi bani ngoba umuntu lo uphumela endlini ekseni sisekhuluma khapha amakhiyelo keleni lesivalweni amapholisa abethuthi bongithumfazi le ndodo omunye kwakuthiwa nguChuma umfazi nguyese ngingasakwazi isibongo sakhe so amapholisa sesithi sicela ukubona uChristina Ndlovu ngathi yini bathi kuhamba njani mama nathi okwalamhla kulanto engiyazi bambuza bathi awuthelanga umuntu ngamanzi ngathi kulamnto engimthele ngamanzi kwathiwa uPhoshiya ke mina excuse uPhoshiya ngigcine ethanyela next door kodwa eqondane le fence yami mina ngachitha amanzi ami kade esegcwele epheyilini ngangena endlini ngaya kuma birth certificate so ukuthi ngimthele ngamanzi mina kangikwazi kwasokuthiwa kuthuthu umthele ngamanzi amanzi la ibele chemical so uyalunywa umzimba so yikhe sengale ngaphi emapholiseni kwathiwa sihambe sahamba safika sachayisana lo mpholisi okuthiwa uDube lwana ngithe ngena wathi mama iface yakho ayikhontsha kimi nangathi ye baba ngeke ngafika la athi ayisuka kwabuya lo mntwana echayiwe so nangathi yimo sesithi kumpholisi ongumfazi ulalela indaba yena le pana phathele kushandisiwa panapha uzangitshela so mama lwana uthe sesithi mama nansi isitulo hlala la ngahlala lapha sikuhambe njani mina ngase ngimlandisela umama lwana ngithe ngimlandisela umama lwana wabe sethi phela lapha kula story la mama woba serious mina ngathi ngi serious akulanto engiyazi ubaba lona sesithanda ngujelile siyasetshenziswa la so uthe setsho njalo uDube mina sengimtshela ukuthi hayi sasa ngeThursday mina ngiyangaphi etown silungisela umntwana ibirth certificate ubaba lona sesithi ayi mama hamba ngikhaya ungahamba ngikhaya kusasuvuka usiyalungisa okwani birth certificate ungalungisa birth certificate ngeFriday ekseni ngeFriday ekseni ubusubuya la ngayenza njalo ngahamba ngeFriday ekseni sesihambile ngeFriday ekseni sachayisana khona lo Phoshiya kwathiwa
umpholisi osebenza indaba yena kanjani kakho buya nini ngoLwesibili sahamba ngoLwesibili sithe sihambile ngoLwesibili umpholisa lona wabuya yena kazange abuye bamfonela bathi kade wadala indaba waswelakala umama lo selokhe chicha lapha uhamba njani wathi am out of Bulawayo umpholisa lona athi out of Bulawayo lwana wathi umpholisa lona sesithi buyela nini mama libuye kusasa ngo3 lingabuya kusasa ngo3 bese lisenzani selihlala phansi likhulume ngoba la indaba ekhona lapha kulandaba la indaba le indaba yokuthi lihlalisane phansi likhulumisane indaba le iphele mina kulungile baba so sithe senze njalo sahamba the following day ngama3 safika thina lo sisho wakhe safika sahlala adlula u3 kwaze kwachawu 4 so uthe kuchawu 4 umpholisi wadobha ifoni wamfonela wabe sithi bengiyedinga ugetsi semfikile sengiseduze lona wathi sima intando yakho ngoba wona uyakwazi ukuthi wena ikhesi ngomangalileyo lo lapha sehlukuluzekile lwana wadrop ifoni wangena the sengenile kuye lo mntakasisi wakhe kwakhulunywa khonapho mina umpholisi wayesentshelile ukuthi hayi ngicela uzehlise mama ungabi lolaka uthule ngoba vele lapha kula case ekhona ikuqholoza nje komuntu onjani ongumntwana wasokungumtebe lo mpholisi wangikhona so bathe besenze njalo basibuza so bathe besibuzile wakhuluma yena wahle waba phezulu lokuzeni ivoice yakhe umpholisi lona wathi hayi mina ngisho ukuthi likhulumele phezulu wabuya umoyo lwa uthe buyile umoyo lwana wabe emqhubela idrink so emqhubela idrink wangena wahlala yena wachawu 4 ngaphi esitulweni ngapho yanathi drink ngapho yakhuluma so mina ngasensithini ngasengithula so ngitheni lokho ngithule umpholisi lona sesithi right sesizwile istory sakho Phoshi uyabona indaba leya kulanda akula case la yikuthi likhulumisane nje lo mama kuphele nje ukuyinto lokho kwahle wathi mina angimxolele umama lo vele ungithwalise enzima labo makhelwane ngabakhulumisi ulamanga stereki kakhuza umntanakhe kwathini thini umpholisi lona wathi kwabanye umakhelwane ungakufaki phakathi so esetsho njalo esethe okwabanye umakhelwane ungakufaki phakathi yena wathi vele ngithe indaba le kayihambe ecourt so bathe sebetsho njalo uthi kayihambe ecourt umpholisi lona wathi mina ngisela power manje kathi ukuthi ngithi indaba ingayi ecourt kumeni bekhuzwe khona so basebesithi bona right njengoba sithe sihambe ecourt sengicela mama lina liphume phandle ngifuna ukusala lo sisi wakhe la basala phakathi bakhuluma babekukhuluma ngobabekhuzwa labo ukuthi sensibe ngafuna ukusiswa bendlini bakuphatha njani yeli bohloniphana wayala futhi ukulalela ubani usisi wabo so bathe sebetsho njalo saphuma kwathiwa hayi ukuthi uthi selizabuya mhla ka9 selisiya ngapi ecourt sahamba mhla ka9 sisiya ngapi ecourt sithe sifike ecourt ngale kwathiwa buya nini mhla ka23 sabuyela mhla ka23 December bafika bathi buya nini mhla ka13 January sabuyela mhla ka13 January kwathiwa khona ayi mama ungcono uhambe uyehlala ngikhaya ungahlala ngikhaya mama usuzalinda amapholisa nxa ekulindile uwalindile amapholisa usuzalandwa ngamapholisa bona nxa bekufuna kumbe lesamanisi so kwapho mina into enhluphayo ukuthi mina ngavalelwa ngilomntwana omncane ole 1 year 6 months but umpholisa lona still vele into yakhe kayiyekile loba ngaze ngithi ngiyakuya mangala mina ngithi ngile case yami iqondane layo Phoshi but mina mphuma sengumuntu omubi yena sengumuntu right every time nxa singena uyababiza lana eceleni kunathwa ama drink engene kule office ephuma engene kuleyani office thina sabe silokho esihlaliswe eceleni ngiyathethiswa mina ule AIDS indoda sizisicakile wakulala abangini usenzela ukusala lendlu so angisakwazi ukuthi ngiphilele nga ipeace order ngiphiwe baba but still ibona uyababona bebhoda behamba khona
emnyango. It was on Monday mhla ka7. Ubaba wayehlezi lapho kuhlezi khona usisi echaya iready. Mina ngise bedroom. So ngithe ngiphume ebedroom isivalo lesasivaleke so njengoba umama engenile. So ngaphonga ukuzwa ukusithi vula isivalo inwele zisukuma. Manje ngithi ngiyavula isivalo ngithola ukuthi kulonkazana umntakasisi wakhe ugqoke isigqoko esired sibhalwe Adidas la. Umile ukhayelele ubamba ifoni iside le ngale ngapho libamba okuyimbodlela okuncane so mina madubu dingane emnyango wami. Mkwanzi wathi uMadube mkwanzi uthi esukuma esiyakuma lapha nenithatha ikona lapha. Mkwanzi uthi esiyabanga ngale egedini negijime siyala. Asimbonanga ukuthi waqondana. Isikhathi ngifaka ivoice note kumama. Umama wathi hayi indaba ungamthathanga iphiki ngathi iphiki ifoni ibikhatshana isiphezulu kwespeaker ngoba vele ngavula ngingacabangela ukuthi ngizabona into enjalo. Anti lawo. Epolice station lapho umoyo lo likhuluma ngaye uyini? Umpolisa lo estation khonapho mbone ngani uyabe ngomunye wabanye abancane ngani isikhundla siphezulu. So selake lazama ukuthi likhulume lo officer in charge ukuthi sahamba labo mama khona ngali resident yonke bakhuluma laye officer in charge. Ansakwazi ke saya khona ngale sisithi siyamqhubela iaffidavit anti mam affidavit ukuthi lami ngithola ukuthi ngibe le peace order. Sithe sifika khona ngale ngafika ngayibeka futhi kuyu officer in charge lo munye wakhe ongumama. So ngithe ngiyibekile khona ngale officer in charge lo mama lwana bafika bathi ukuthi lina bantu besigaba liyahlupha. Lingahluphana lo muntu oyabuhluphanelayo awubuyi straight kithi ugijima usiya ngaphi kwabe resident. Ugijima kwabe resident abe resident bafika bebe le problem futhi la kube yiba sebekhuluma kubi bekhuluma rafu njani njani. And ngoba umntwana yena lwana ule phone elama message ka cancel ahluphayo okokuthi singathi siyakutshela futhi uzathola ukuthi abe resident yenu yiba abanjani abaliboda ngale. Mina sensithi sabuya thina la sazolilandisela but alizange silisihendle kuhle. La ngena lapha la tshona la ngena lapha la tshona lina mama lalingekho kodwa ubaba wayekhona. So sithe sesitsho njalo bahluphana lo bani lo baba unyathi basecina besithi right nxa lisitsho njalo lina selisitsho ukuthi umpolisa umoyo lo mntwana lo bathandana lapha phela selizitshela ukuthi lina lithi abantu laba bakhombini. Umoyo wathi kungaba njalo ngoba ngendlela abayenza ngakhona la ngendlela okulandisa ngakhona umama bethengelana ama drinks umbona umuntu esebambi 100 rand kuyabe kusenzakalani khona. Kwathasa ungabotshwa phela labana babesithi umoyo wahle wathi njengakathesi so unyathi vulanini docket limbizele lama lawyer eni ngiyawafuna kathesi la sizokuma ngoba umama sehlukulezekile 1 year 6 months umntwana 8 years umntwana uyachaya kodwa alinjani alithathi action lithuli. Umoyo lo siyamfuna kwathiwa buya ngo4 uzomqhubela iphepha lakho thina silibambi. Wabuyela ngo4 bamqhubela iphepha of wathi ufuna ukusuwa mina. Anda umoyo wathi uyaphuza sikumelele biza amalo yakho unjani udingela amapolisa uvula idocket limsuwa umama lo sina siyabe sikulindile. Mina ngudisband Mrs Disband ngichef esengazivuthi we-area le iMandebele place. Ngiphinde ngibe ku-resident association waward nayo Mbopho Mathula. Indaba le iqalise khatshana. I think iqalise uChristine ungumngani lo sisi owabo Chabanga. Sike saba le problem labantwana laba behlukuluza umama. Lama audios angikhona lapho mama sike sami interviewa esitshela ngokuthi bamenzani lokuthi usefisa ukuthi ngaba aphume endle. Indaba le sazama ukuthi siyengile sayihambise Westcom. Sihambise Westcom ukuthi abantwana laba bezama ukuthi na bebizwe. Kwafila ama affidavit unfortunately umama kahambi. Umuntu othwalayo. Okokuqala sengisazuza imoto emthwalayo kwahamba kwakhulunywa bamfilela ama affidavit kwasothiwa kumele aye ngeniswa
emagistrate court ngale ecourt eWestcombe. Angazi ukuthi kwaswaka wasekusilela ngoba nasase sibancedise up to that stage. Then kwasekusiba le crossover. I think uChristian wangena ngakho khonoko ukuthi na wayena elinked lo siswa. Kwaqalisa ke ama problems analeyo sebehlukumeza. Via Westcombe, iWestcombe ya throw back to us as a resident association ukuthi siyenga indaba le. Sayihendla eoffice ka councillor kwakungoNovember I think. KwakungoNovember. Sayihendla indaba le lomntwana lwana ebize umama omncane wakhe, umnakhe kamama wakhe. Sakhuluma sakhuza. We thought izinto zonke sezi right ngoba samtshela ukuthi kumele ihlale njani. Saze samtshengisa ukuthi thina si able ukuthi na be exchange omunye asuke bedingele enye indawo samu nxa engabehave engaziphathi kuhle. Sakukhuzo kwinto kangikhona sacala ukuthi kuphelile. We surprised uChristina esesiyalala lo mntwana estoksini. So uphinde kwaba le issue futhi. Sazama ukuthi into isho ngona siyilandelele sihambe Westcombe. Mina ngikhulumela ukuthi ngitshengiswe ukuthi iWestcombe were unable to work with iWestcombe. Ngoba sizamile ukuthi ngabe sincedisana la kade ngasoze kube le issue. Kade ngasoze indaba le izifike to this stage. And into esimangalisayo ukuthi nxa ingale abantwana labana kuyiba abale case iyayengwa very fast. But nxa sokubuya kuChristian kuba lama issues, kuba lama stumbling blocks, kuba lezinto ezitshiyetshiyeneyo eziningi ezingane kabuqedakali kakuzwakali. So sile concern that's why sike sathina na uchairperson kafoneleni officer in charge emtshela should we change station besihambe ku dispo. La futhi response yakhe officer in charge is telling us ukuthi thina i-resident association le we are political. That is into in a political man. We don't know how njani. Kasi engage ukuthi phela sizohlala ndawonye sikhulumisana, but he's just telling them bona nxa eseba attend ubathi resident le i-political. So we don't know ukuthi nana izinto zakhona sizilungise njani. And the West lo usephela usehlezi phansi ngoba nxa sokuthona na hlala siza kudinga. Kasayindawo kasayenzi lutho. And nxa yokuya kithi thina sesinganthwa si useless as a resident. Ngoba nana singaze sithi siyazama ukuncedisa kubhe kufaka kuye Westcombe kufike khona ngale kube into esigoqele. So because sithi enxa kungaba leyinye outside lokhuze nengancedisa iWestcombe ikiphume phakathi kwakho. Enxa thina le Westcombe siku same globe. Kungaba labanye aba outside the globe enxebe ngayihengla in a better manner. Enxa thina singama interested persons sonke Westcombe lathi si interested kungabuya a different person on neutral. Enxa indaba le ingalungiseka ngoba thina si concerned ukuthi abantu abahlala one indawo one sigaba bengahlalisani kufundisana community and futhi lingananzelela ku affect everybody ngoba ezithizo obonezwana lo Christine kumele ngasazwana nabantwana labantu olozwana labantwana labantu akumelanga izwana lo Christ akusaphilisi community yonke wesa abantwana sokuba affect laba abantwana bakalo kabasadlali ngale and abantwana sebetsheliwe ukuthi nana lapha kuhlala inyamazana ngoba once they see umntwana ka Christine phandle so kumele bem attack umntwana omncane unid ifreedom. Ifreedom umntwana yokudlala outside. So nxa ehlale confined endlini engani umuntu omdala akumphilisi. Impilo yakhe vele isinjani umntwana omncane. So siyacela lisincedise ngoba thina sesivuma ukuthi sesihlulekile. Ngoba nxa ungahamba ama channels zonke ocabanga ukuthi iprotocol kwehlule which means usuyehlulekile. So sicela lisincedise. Yabo. Hayi sibongile. Kunzima. Simantana. Westcombe sekudlala ngokudiza ngekomba. Ube Westcombe ufuna thina nje sibuya sikhuluma into nje. Ngisifind. So ipolice station ile Westcombe. Vele inzima kakhulu. Mina ngeke ngaba le case yomntwana phezukwami. Umntwana lo ubanjiwe inkunzi la. Uthe banjiwe inkunzi umntwana lo
icase yakhe yahlupha futhi kube le evidence umuntu amapholisa ehambile athatha izinto emuntwini ombamba inkunzi bathatha isikhwama bathatha ifoni but icase yangikhona ibingasaqeda kahle umntwana lona waze watshela wathina mina u-chairperson we-resident wami engihlala layo ufuna i-feedback yikho ndibona lokho engitshitshe khona baqalisa ukube sebeqalisa uku-act esetshitshe I don't know how many times baqalisa ukube sebe-acting khona icase le iqalisa ukungena ecourt ihendlwa ingikhona egwetshe ukhona egwetshe ngoDisemba umuntu wangikhona icase esilama 3 months umntwana lona elokhu etshitshe waze walahlekelwa umsebenzi elokhu etshitshe ecourt kodwa kunguyobanjiweyo kwaba le evidence bahamba endlini yomfana lana bayathatha izinto abamthathele zona bembamba inkunzi kodwa amapholisa kade kusketch kungasazwakala ukuthi idocket kuthiwe icatshile kuqalise kwathi kubhale kathi kuthiwe buya sizo esehlala songuyo o-interrogatwayo kodwa nguyobanjiwe inkunzi i-West Khomena le engikhuluma ngayo so asikwazi sisebenze njani si-reporting ngayo is the police station ephakathi we-community eyokumele siyisebenzise